mbaino nole okulalikwa kweswala n'emigaso gyayo. Owaitibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atukoba ndi 5 salawat eswala diri 5 iftaradahunna Allah ta'ala ala ibadihi, Allah de yalalika ku bantu be. Wetegereze ino muli mu byetu byokulinga mu hadithi eno yabala nti man salla hunna liwaqtihinna man asana wudu'ahunna, omuntu anatereza ewuzu yeswala edo 5 kasotereza wuzu eyeswala 5 mwidukire kabaire mbulombolombo nabyakobye kasotereza wuzu eyeswala dodoli sala wasallahunna liwaqtihinna wadisalira mu biseera kibaire mu buki mu bulombolombo tuli walala bana wa atama ruku'ahunna watereze nkotamade swala dino 5 wa ushu'ahunna waba muswala ngoli mwewombefu oli kulaga ngoli maiso ga Katonda. Kana yaf'alu ma'a Allahi ahadan, omuntu yaba akoze ni Allah endagano ayaghfira lahu eyo kumusoniwa. Mu hadithi eyo kikyofunamu oba kikyetufunamu asale swala 5 oba n'endagano eya Mungu okukola ki okusoniwa nabyakobye swala 5 wosala ko 3 oyizo butatuuka ku kirole kyafu ni asale imeka 5 ekyetaazisa ki kufuba kumalayo swala dino 5 tufuna okola ki okusoniyibwa kuba tuli beetaavu bakusoniyibwa omutonzi waife yatonda abenga atusoniwa atatuvunaana kuba buli omu oyinza okuba oli wano ngaayo idingeri ekikubitiraku Katonda kyatasiima oba ekyakubitiraku. Kati tufunye chance wosale swala 5 omukazi wakawe n'omusaada ku musigiti ofuna chance ey'okusoniyibwa. Nani atenda kusoniyibwa? Ayo bulombolombo bwakutereza swala, okutereza wuzu, kutereza nkotama ku kiseera kyado kuba muswala ng'oli mugonvu iwe omaze okufuna endagaano kasodi sala nidituuka. Nabwekyo eri abasaada owekitibwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatukoba ebigambo ni bino yakuba nti bashiril mashaina wa mawulire ageisanu eri abantu abatambula fi dhulumat au fi dhulum mu kiseera ekyakazikiza ila almasajidi nga bajja okusala binuri tamma yauma alqiyama nti Allah ajaba ekitangaala ekiduvu kunaku lw'enkomerero. Eri abasaada abakazi swala daabwe dawaka kodi jumua basana okwida okuwuliza khutuba n'ekigendererwa aye swala daabwe dawaka iwe omusaada atambula okuveeka noida nosala nabi akoba nti baebwe amawulire ageisanu nti Allah ajaba ekitangaala ekiduvu ku kiseera abantu yobajja okubeera mu kizikiza ku lunaku lw'enkomerero nga banoonya okufuna ekimulisa babone ye bajja nga bazira olw'ebyonoono bye baakola aye ng'ate abaasala nga Allah abagayire ekitangaala. Ayati diri mu Qur'an mu surati Araf nga Allah atuwaira abantu engeri ye bajja okulaajana nga bakoba abayikiriza unzuruna naqtabis min nurikum mukyuke mulinge kuye tuli tufune ku kitangaala kyaimwe kye mulikozesa okutambula nga munaye mujja bale bajaka nti irji'u wara'akum faltamisu nura mwireyo munsi munooni ekitangaala ife twakinoneza munsi twaterezanga wuzu twaterezanga eswala n'enkotamada ife twasalanga 5 Mungu atuwaire ekitangaala mwireyo
aye ngate nsi Mungu agitoirewo yote kofuniramu ekitangala lwaki tuba titufuna kitangala kyaife munsi muno kyetujja okozesa kuna ku lw'enkomerero. Nabwe kityo abasaada otatya kuida musubuhi mukalikiza, otatya kuida kuyishai mukalikiza, mulimu empeera eri musinga onaakikolanga. Hadithi eyindi nabbi atukoba ngeva mu Tirmidhi, ekitabo kya Tirmidhi, Sunani Tirmidhi, akoba nti man salla lillahi 40 yawman, omuntu asala kulwa Mungu okumala enakude 40 ngayagana takibira esooka, kutiba lahu baraatani, omuntu oyo awandiikibwa afuna certificate ibiri dawandiikibwaku, baraatu minan nifaqo, certificate emutoola mu bunanfuusi olw'okusaala enaku 40 ngayagana takibira esooka, wa baraatu minan nar, ni certificate emukakasaako okuva mu muliro. Kitegeeza okusaala jamaa weerondola waafaayo waafuba oyagane nga takibira esooka, kuba eswala tugigulawo na takibira esooka yakomenkerezebwa na salaamu, ofuna okubanga Katonda akutaasa obunanfuusi ate yakutaasa okunjira omuliro. Kati abanoonya jama be mubona nga bayugana ku misigiti, ebyo n'ebirungi bye bafuna tiddi oba ye tobyenda, kyova toyenda kuyugana ku musigiti. Tusaba tutijanga mu jama olw'ebirungi ebyo osobola okubanga obyewangulira. Abatuwuliriza, Allahu jalla jalaaluhu tulinze ku kigambo ky'Izaire lyaife okubanga tuliteekateeka ku swala kyabuvunaanyizibwa. Allah mwena atukoba mu surati Taha aya 132 nti wa'mur ahlaka bis-sala wa'mur ahlaka bis-sala wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Lagira abantu boolina wako okusaala basaale lwakunoonya kubawonya muliro. Wastabir 'alayha, baguminkirizise ku swala edo dibakutire badinwerereku. Lwaki? Kubanga Allah takusaba riziki mwene nakugabirira. Kitegeeza tuukiriza ibadaati dinede swala nedisigaire ogabirirwako kuli mukono gwa Allah okusinziira ku magezi ge yakola ki ge yakuwa. Nawe kyabampuliriza eswala nsonga nkulu ino, eswala nsonga nkulu ino mu bulamu bwaife fi hayati insani, mu bulamu bw'omuntu khasatan naddala eri omusiraamu. Oteekwa okusaala eswala 5. Omukyala swala esinga kuba ya bbeeyi yosaalire mu kisenge kyo, nekasinga kuba mu mpeera. Ate ey'omusaada eri ku musigiti gyasaalire ku musigiti. Lwakaseera aye katugane tulinge ku hadithi eno. Nabi sallallahu alaihi wasallam amawulire gamutuukaku nti mazima abantu ba Banu Salama benda kukyusa bifo byabwe basembere kumpi n'omusigiti, benda asenguka kuva ye baali baide gano okumpi n'omusigiti bagula amapoloti gano okumpi n'omusigiti bazimbe olw'okwanguyira okusaala. Amawulire bwe gamutuukaku yabeeta yabakoba nti balagani al-khabar, amawulire gantuuseeko nti mwe mwenda kusenguka kuvwere kusembera kumpi na musigiti. Yaka nti be mutakikola musigale eyo Allah abawandiikengako okutambula ebigere bye mutambula nga mwida okusaala, abawandiike kw'empeera era abasitule na byamadaala. Tufuna muki nti atambula okuva egala ajja afuna empeera ningi osinga avuire okumpi. Iwe oba onakuwala oti ovuiragala
otalowooza oti mwazayaza empeera. Gana amadaala agajama mufuna 25 aye empeera eva mu kintu ekyo avuire egala obulumi abana bunene atambula kinene Allah tayinza butaba mwenkanya kumuwa kirala n'onaali gano ava obwagale nanjira mu musigiti ow'ebigere 10 oba 2 oba 3 tayagaza n'abigere 5 oba 8 oba 10. Olugendo y'olukutiisa okuleeta eswala ku musigiti lutakutiisa safari eyo Katonda agibala oba okozesa motoka oba okozesa gaali oba pikipiki Allah agibala ajagikuwaamu empeera ekusituza amadaala ate yakuyinjiwaliza empeera kubanga oli kwida ku musigiti okusaala. Eri abasaada kitukakata ku mu birowoozo byaffe mu buwangazi bwaffe okwetanira eswala ga jamaa olw'emigaso egindi egiira yetuli. Woida n'osaala jamaa omanagana nibaino ogwo mugaso gwira yoli. Bo batoidi abasambaino ku kitundu. Woida n'osaala jamaa mumana omusiraamu akyaire ku kyalo okwo nga musiraamu. Woja n'osaala jamaa waire mugeni ku kitundu noja ku musigiti n'osaala basiraamu baino bakutegeera nti oyo musiraamu eyakyaire ewagindi. Bwe twida nitusaala jamaa tumana basiraamu banaife abafunye ebizibu ku kitundu basamba naife twagala nabo batukobera twajja twabalambula. Bwe tusaala jamaa tuyamba banaife abakutwike kwentambula twabapakira batuuka ye bajja. We tusaala jamaa tuyamba banaife abalina ebizibu eby'endawulo kubanga buli lwe twesoloza tusobola okukola emirimu egindi mingi egivaamu empeera. Bannange mwikirize okusomesa komaawo olw'ebiseera tulinge kuba n'aba n'ebibuuzo bye banaabuuza wabula omusomo gwaffe gubayogemagana na kiswala na bukulu bwayo fi hayati insan mu bulamu bw'omuntu. Eswala tesaana kuva mu bulamu bwaffe kubanga ife abasiraamu baino ekinatukakasa nti wasiramukira irala era oli musiraamu mwikiriza kusaala. Aye wootasaale tudalowooza tuti otulimba toli musiraamu. Aye mu kusiramukako shahada yo yewatoola oba mu kuzaalibwako abasiraamu woonaida n'osaala kida tulaga nti oli musiraamu omwikiriza omunwevu. Era niyo nga bw'obuzibu titwekakamu tuti munaife oyo tasaala. Aye mubona banaimwe buliido kwegamba banigiriza emitima baide babasaalire nga abantu bafiire nga tibasaala ngaaye emitima giri kukalubirizibwa. Meiwe omuntu atasaala oyo aba ayenda omusaalira aba tayenda. Yo omuntu atasaala mwine ganaafa atya n'okwida mulaini omusaalira n'okwega ebisaala tabyege kuba tasaala. N'ewuzu taba nayo era n'ab'ensoni gedimugema mumulinzerinze kumwidi mutijindi musiraamu aye tasaala azira na wuzu aida mulaini kipayopayo nganyira mulaini asaala nimwe aye nga azira wuzu kuba yeba bisomekeza takolaki tabaayo. Nabwekyo eswala eide mu bulamu bwaife bwe tunasaala tujja kufuna obulamu obulungi n'ewa Mungu waife. Amane ntutubaidu abamugondera abaate eswala mu bulamu bwaife. Bannange eswala etereza obulamu bw'omuntu. Etereza obulamu bw'omuntu bainahu wa baina rabbi. Wagati ye ni wagati w'omuleziwe. Ate bainahu wa baina almuslimin. Wagati ye ni wagati w'abasiraamu baine. Bakufunamu obunwevu ofuna ekizibu ng'omuntu awulira n'imaani mu lw'okulambula ate egyo migaso gira yetuli. Omuntu anumirwa n'okuwa saddaaka ye ng'oli mu buzibu kuba osaala ate omuntu alwana inaida akusaalire kutofiire buli lwafuna mawulire kuba idi oli musaaze. Emitima gyaife gigayaalire eri basiraamu banaife abanafu eri obusiraamu bwabwe abatafaayo eri swala. Nabo ekyo nekubiriza nabakubiriza kuba abasaaze abaidumbira okusaala. Wa barakallahu fikum wa nafa'a Allahu bina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.